ukuthi nyalwa ngiyezwa khona umuntu okhohlelayo kusho solo kamile usisi bekangacabanga ukuthi ngizovula umnyango mayisisi likayi kabo ubuyilwa shesa baby nake rata ubethetho ene ke bathi yo Patrick anyeke uzukhumulisa umntana abantu kanje abe ngingqulu phambi kwethu and naphambi kwabo cameraman ubuwa yena ukhetha abute nalimthelete o Ada banna baba beji una lo tumata ngaholo fito mo Njombona so lamateki lawo la mateki ijinga The university mara qualifications were Abethe mzange ngumkhone akuthami ngumkhone Eba osi Kia utwa manenze bando uyipatila ka toilet to You understand umuntu wakho Tuanya communicate kuwa. No. Wewe uyangazi nini? Kata banna babetha. Ngicela ungadlali. Mutho upala ma bold most of the time awaya ka kowe. Tell me the truth. Hali close katsela njengoba kusho ukuthi ngihlezi ngispend isikhathi too much. Never. Because I feel better and when I know so go fihla ko level ni Why they gonna change this cut isnaka Hi guys ke khutlile hape mona ke na le abuti Sibuda so abuti Sibuda go ngoletse ska abuti Sibusiso ha go ngoletse jwalo ke batla utlwa kwena handlane bothata ke ngobani o suspect tshwa girlfriend ya cheater batho betere ha taba o utlwa ko monga yona ane so ha abuti Sibuda ngilibiselo ke mangantanta Sibusiso le mangobani umphile mabitso a ithuki batla basho Mlungisi no Sibusiso Sibusiso le mlungisi so ke go botsa di viewers tsa rona go bena kahle kahle ba o palele Lady Blue today ngibhalelele uLady Blue ngokuthi ngino girlfriend lana engithola naye yabo igama lakho Dimpo Yes siqale ukuthola since enzo grade 10 athi grade 11 grade 12 and the manje this is 4th year since mina ngiselokhunjeni se university yena uhleli like bekafunda naye mara uthathe igap nani yabo so into enzakalayo lana uDimpo mangithi like ngifuna uspend isikhathi naye uhlezi ezanwa excuse athi ubusy nani of which mina ngimazi umuntu ahleli like akayenzi next so nama suspicions nje ukuthi khona into ayenzayo khona into ayenzayo la ku cellphone mangane communicator shop lapho nalapho hayi akakaza kuphi ama signs mhlawumbe relationship ingene ukuthi mano awu convince wathola kanhlele ungaspend isikhathi nawo kube nama signs osho ukuthi mangathi lo muntu lo uyangithitela mhlawumbe mawuthi ubamba ifone yakhe akafuni mawusenza like the signs esha clear bengenza le nto like ifone yakhe bengijwayele kuyiphatha like neyami yabo mangithi ngiphatha ifone yakhe hayi sekayala manje angisa understand ukuthi kwenzakalani uze wa try communicate naye ngama changes lawa wena uli experience akho ngizamile ukukhuluma naye mara yena akafuna ukukhuluma like angazi mina the way ngibona ngakhona ngathi sengiyamdina nani but manje ufuna ukuthi nje uthola clarity ube sure ngifuna ukuba sure like ukuthi kwenzakalani why is it my brother because of kuyabona this thing you etsobe worried nje ngiyabona nobuso bakho bukhuluma okuningi into engizoyenza but ngicela uku-investigate ngibheka ukuthi uDimpo kahle wenzani ngizokhona ukuthi ngizokulethela into straight ukuthi nawe uzokhona ukuziwarisha ngento ekhona so akunankinga but wami wena uzongisendela lezi zinto lezi ngicela zona angithi usakhumbula ku-email ngicela ukuthi ungisendeleni so that ngizokhona ukwenza umsebenzi wami anyeke ngize ngizibize ku-camera but wena uyazi ukuthi kumele wenze nani so ke into engizoyenza manje but ukuthi ngithatha 5 hours ukuthi ngithatha 2 seconds ukuthi ngithatha 5 months but ngizoyenza sure ukuthi uDimpo ngiyamthola if ajola ngizomake sure ukuthi uyazi ukuthi uyajola but if angajola akajola ane but ngizomake sure ngoba yikho lento le ezongihlula ezohlula Lady Blue ukuthi angazi ukuthi uDimpo uyajola kanjani abongisizile lapho okay so lwena guys if mo hayona na ka Lady Blue hanzo ufebezela ufeba mo akasuthola I will make sure ke awuthola utlondula hamnato nwatiye which is Lady Blue ha fihli ke fihla hohle mona and high boys abufebe ke tlo make sure wena handlahle le bufebe boba hawo ko gawantsha le bona so my brother into ngicela ukuyenza ngicela ukwenza umsebenzi wami ungisendela lezi zinto lezi ngicela zona mina ngihambe ngiqhubeke ngomsebenzi ifoni yami ungawazi uzongisendela ngithi siya mina nawe siyakhuluma ungangisendele manje sengisho ukuthi wena mawendlini manje mina ngiyazambela ngithi ngisebenza umsebenzi wami ngizobuya mase ngibuya ngithola evidence yonke okay ngiyabonga ke bhuti wami thank you so much ube sharp
wait again guys, I can't labon hair tilo ka butis Buddha. So ke tlo make sure guys o batsa ke thola gantle girlfriend ya efebezela le mang efeba le mang. Hore o feba le mang o etsela eng ke tlo thola le ha ka ba ipata. Ke blue a ke tlo make sure. So wait again guys, let's go bala follow di page tsaka. Let's go bala ngo ko TikTok ke Lady Blue 080 le ko Instagram ke Lady Blue 080 #motomolo yes babe. Ke kopa le following so that ditlo dula ntse le thola di updates tse di too much le di video if maybe o missitse a certain episode ka Street Channel ha ntse follower o tlo bona tse dingata. Ke a le rata kaofela guys and I'll see you in the next episode. Yes baby. Hello guys, I am back again guys. Ke tlile mona because of evidence. I ke re la tseba Lady Blue how febezela ba thola. So guys, today ke mona hena Sbuda go ngoletse ka go ngoletse Sbuda mona. A ga tsa king Lady Blue, ska le utlwile last time ska ne ke tlantsho ga tsa king Lady Blue ke suspect her girlfriend ya ga ya ntjolla because of it close too much but una le ntse di different. So guys, today ke motletse le evidence so mo bontsho gantlantle girlfriend ha e etsa eng. Le sa le ba le guys ke le joditse go ba tseba king ke kopa le nlatelle di page tsaka because of la tseba go Instagram ke Lady Blue 080 ko TikTok hape ke Lady Blue 080 #yes baby motomoholo. So guys re ke attenda butis Buda mona ke bona go hantlantle ho etsahala eng ke mo jwetsa a khone ho tseba go lena hantlantle motho wa febezela kapa jwang. Yes baby. My brother, how are you? Yeah, nami sharp, thank you. So ke putwami ngifikile ngikutshelile ngathi even if ungathatha 5 months or uthatha 6 months or 1 day or 2 seconds upluzo make sure ukuthi izinto zakho ziba sharp usibuda ne. So ke na putwami ngiphethe ipelas ane njengoba ngiphethe ipelas kanjalo make sure ukuthi evidence ngifaka yonke lapho. You understand? Ngitholele evidence elebe ngifuna ukuthi ubone kahle kahle ukuthi umuntu akwenza uzokhona ukunderstand ukuthi uyajola futhi nokuthi kwenzakala ini ke. Ikuphi phone? Thank you my brother. Kiskar. Sorry my brother. Thank you. Yeah. Guys, ne ke sa re phela le tla ke my brother and you know. Yeah. Okay. Sbuda. Ngifuna ukuthi ubone. Mlungisi. Okay. Sbuda pega ne? Pega la. Oh. Mina ngazi lo mjito bani. Uyabona ukuthi uhaki girlfriend yakho. Ene lo mntana lo musinga ubuyeke kamncane. Uyambona? Yeah, ngiyambona. Sengisho umuntu wakho uyang musi. Yes. Mara like cause uyabona lo muntu lo bhuti lo mdala kanjani? Uyamazi wena? Angimazi lo muntu lo. Mpekisise Sbuda phela maybe uyamazi lo bhuti inkosi yami. Angimazi. Bheka laba phakathi kwemoto bona. Awushuthi ya. Nangu uyayehla. Uzuyashake no uzonishake. Ngicela ungashake ne. Mina uyangithusa because of ngiyasaba ukuthi masifika le njengoba ushake la utlavesana ufainte molo right. Right ngikayisa umsebenzi wakho. No ngikawufanako ube relaxed. Ushap. Ngishap. What's the king guys? Ntse tlo yetsa ne re tlosa male wa buti hae re fihle mo ke bone ngwana a jola ko teng girlfriend ya hae. So konje bise libisela ke mang? Udimpo uye mara ngithi even if ngikophi kama uye lo umbona. Okay sharp. So re tlosa maya mo ska re le ko ka senyena ska ke tlile le evidence re ye mo ke bontsha buti Sbuda mo no ho etsala eng ke kopa ska shake please. Cause of awusakho sharp ngezandla za shake. Right. Eish. La majita babon le cherry kebere Fana yet umuntu akuskebere La majita babon le cherry kebere Umkadu umuntu akangajuli ala wasonye Umkadu umuntu akangajuli ala wasonye Fana yet umuntu akuskebere La majita babone cherry keberesh Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela Cause the time email or use I2. Yeah. Go. Kwasam, I wish you to look at you. Ngicela ukuthi umbhekisise kahle but uye man. Patrick, today re tlo sebetsa, please. Go. My brother le kae? Ke sharp, thank you. We tell biso la girlfriend ke okay ne kopa tswela ka montle my brother kopa tshwarelo ka utla le di camera because of ke bona o surprised wa ipotsa go etsa hala eng. But yes, I ke se breka emela mo. Abuto ka le kae? O simelela. Okay, thank you. Bunjani putwa? Sharp, thank you. Konje bitse ke mang biso la girlfriend daw?
Utami, mina ngisebenza ku street journal, ngulady blue angazi ukuthi uyangazi na. But even if usansebe asebothatha mothomolo. So njengoba ngisebenza ku street journal, ubhuti uze wasibhalela wasitshela ukuthi yena kahle kahle kune situation enzekayo. Umuntu wakhe uyamjolela. So muthu wayesikamjolela njalo mina ithi mangithi nje ngibreak evidence nani ngikubone kaningi uloko usemotweni ne girlfriend yakhe. So ngiyazibuza ukuthi na uyamazi na uyisekhile imphone? Yes. Udimpo. Awumazi udimpo? No, my brother, kikopa ubonza because maybe you are away. What? Aksi moto yakho la kusuwena. So le girlfriend lena uyazi kanjani? Yeah, ugeli ngamazi. So why ungicambela manga uthi wena Uber like 5 times? Hey my brother kina leli video sedingata bona. Yakubonza. Liyane yamanzi buyi. Back. Wait, dingata. ngingaye video like. Back. Wena le uyihleza gibela wena nje ku Bolt. Yes. My brother ngicela ungadlali ngami kanjalo. Ngicela ungadlali ngami. Muthu ubhala ama Bolt most of the time aho yakayo kowena. Tell me the truth. Hali close katsela yo njengoba bosho ukuthi ngihlezi ni spend isikhathi too much. Lo muntu uhleza ama excuse like akangitshela ukuthi uyaphina nani uvela hambe nje. Okay, so should umuntu make request ake kumele ngimdecline. Patrick kupantshelela so phone ngitla thube. Mele wenza Ngidecline. but umuntu uyi-1 time at a time. Nasebusuku nani nasekuseni. Yes. Nangabo 6. Request, yes. Nangabo 6. Uthi umuntu kupa sikapapala kanti nabantu kimsebenzini wakhe. Ngikupha sikadlala kanti nabantu kimsebenzini wakhe nekuyabona udlala kasifahlo saka nice and uyitshese kanti usikapapala kanti onke imjolo. Awunako mothozwa ngaka Bolt umuhake bontshesa wena ama customer akho uyawahaka wonke. Yeah, like okay, sombe kahle like Mfethu, ujola nomuntu wami. Angikakhulumi nami. Yeah. Angikakhulumi nami. Patrick, navele. Yini kwenzakalani mfana? Watsiba. Okay. Ewen. Okay, wena awuthandani nodimpo umuntu omdala. Mina ngiyakuhlonipha yabona ngilana and ngifuna ukuthi ube. Okay, ngithandana naye. Yebaba. Ngithandana naye kwenzakalani? Mfethu. Kwenzakalani ngithandana naye. Ngithandana naye. Yebaba. No, utsotsi. Guys. No, guys, nizolimaza. Bathi. Thank you. Mama banganje. Uyangazi wena. Yona ubani wena? Uyangazi wena. Uyangazi. Yini wena? Nizolimaza. Nomkhulu lo. Guys. Ubani nomkhulu lo? Akasani Bathi. Ngicela ngini ukulwa. Uda, Ngibambi man. Kusisi. Ngibambi. Ngikhola ngaka toilet. My brother, go. Ufuna ukuthokhola ngaka toilet. Uyangazi mina. Etla ubani nomkhulu lo? Kiyawuda wena ufatile ngaka toilet isokhola. Ubani? Ukuba uzokuba kanti wena othola. Wait. Ngiyabona ukuthi nyalwa ngiyezwa khona umuntu okhohlelayo. Kusho solo kamile usisi bekangacabanga ukuthi ngizovula umnyango. Mayisisi likaya. How are you? Hawenza How basibi bashimani baba yithuba. Babuthi baba yithuba bathi Timpo. Timpo, kwethala. Kiyo he, buwali mlungisi mutha. Kwethala mutwa. Kili kamera sabathu basebenza ngapha ufebe usi. Sacrifice yonke into ukuthi sibe khona. Awufeba sindlela lisana. Ubani? Timpo khuluma phela ubani? Dimbu ubani? Khuluma. Ngicela ungamlimazi. Patrick, kuba usiyeni Basikalalo. Okay, ke kuba Jose ke mane. Kuba awusilimpo Lady Blue tengmona ene ke moki do batla usep. Wetsala. Ntotho wetsalang. Ujola la buti. Khuluma Timpo phela khuluma. Ngicela ungimala phambi kwakhe. Nele mothaka ona ke Nele motho umjedi tsoga sambatho wetsala ngani hore nele motho ba ntse le jola. O itse ke motho. Umuntu wakho lo Dimbu. Dimbu umuntu wakho. Ngicela dimenu sathasi. Manje sonke lesikhathi ungibhizi nganomkhulu lo. Ubani lento le? Because of people Tomulo and yena oyang. Timpo Understand yini? wetsalang. So upgrade so batla batho ba baholo mhlomo. I will understand. awona sambethu musi wena umlungisi wathi Mangilungisi nasawubethe. Yamlungisi ha. Sibuda wena mlungisi Jof nasawubethe. So wena ufuna ungata batho babethe. Amlungisi nasamphethe attention nje umlungisi watsiba musi. Angisho uyazi. So my brother wait. Asisi. Ubani? Ubani? Okay, kuba yena nyanya usipho ufebile ho nice. Uthi ngifone. Yes. Uthathe igap. Apply lo kunjeni. Kuphi? Angazi university mara Yeah. qualifications wakhe. Abewanga I call like Adisa, yeah. Ngiyathi mina ngise UJ. This is my first year. Yes. Ubani? Mangifuna ukuhlangana naye uDimpo uhlezi angenzela ama excuse nani ngamtholi mara umuntu ohleli kasi so I understand. And then I need to find out uthi wena ubhethi mhlawumbe ile nto leyo mambisihle wena usamjeza ukata abantu nababhetha busy kasikolo msikibelena ubithi kasikolo akiri wena na uli busy akisi bucetha sunga gap so wena no sakato abe uthayile ukuwelena na wamjeza Angakumkhongeni enesibasi mfana wami. Ufuna ukuthi strong yena baba. ana tension yakhe Every day problem Ngimngumjidi.
So owawubetha abuthi wawubetha. Unomdala wemembetha nako yaka ona. Ngamkhulu lo. Wemembetha. Kakhulu. Oh wena njengoba ujola Ngiyabona nje so. Owubetha. Yini So njengoba so. wena uyamkhona. Ngiyamkhona. So usho ukuthi ukuthi nyeka mkhona. Ngiyamkhona. Yeah. So letha uthandana naye akutshela ukuthi nekhaya. Oh. Akutshela Mina ngazi mina ukuthi yimi one la. Manje mina kumele ngilalele wasikisi. Yimi ngazi yimi one la. Ngiyombona so lamateki lawo. Lamateki ithina. Skipa lesi. Awuzange abasika. Todi tineng my brother ke na re ke tseng ke tsa hae. Ke yena. O ke na o betshitseng ska o le motle tjena. Njengoba uthi ubhizi umama wakho kuthengela le mpahla kanti ulomkhulu lo. Ngiyatshela ngumkhona akusiyami. So no, wena ungadeseli out yakho umuxhomele and stuff. Amandla wabantu abafana. Amandla wabantu abafana. It doesn't mean ukuthi wena mawukhona ukhona ukubethela le mail lena yena makangakhona ku useless. Remember, so Okay, ungithetheleni ke. ngoba ungakhulumi nomunye ubhuti because of yena ayena mkhona usenzela ayithuta lena uzoba yinto afuna ukuba yiyo isikhathi masikayi Noma ngaba yini. yeah usikawisa uthi umuntu wantata even if yena angakhona ukumaintain uzomtshela ukuthi wena ngamkhona that's bullshit yep Mina sengikhathele manje. Sengikhathele lento engizodinga. Oh wena diphonka bobuyilwa jesa baby nna ke rata o betchetsa and ke batla yo Patrick my brother has to by Jason wa uplaya so wa wesa so Sifo manje sawubhizi nalo. uyabona ukuthi shayukana manje ikupisense lento le ukuthi ikupisense lento le ikupisense ukuthi ushaya umntana omncane kangaka I know but ngeke ushape mshima nomnyane okathi skalwa you never was entering Yazi. yes Kumcathulo zami. umkhumulisa icathulo hayi my brother ukasihlukulisa ingwane wabathuketa because of hayi my brother no never umthengele mnamali siza replace si-street channel no umngeke sekayikhaphela Kumcathulo zami. hayi my brother no hayi ufuna umkhumulisa icathulo manje ahambe nginyawo Lona mele understand umuntu wami. ungayenzi lento le ungayenzi ufuna ukuthi manje ahambe nginyawo no ukasihlukulisa ikete uzenza njani umthengele ngobuthando akusukhonisa ukujika lo ozokhumulisa lo mntana lo icathulo nejeze ayikhumule akacoke udinne something hayi my brother anyeke uzukhumulisa umntana abantu kanje abe ngcono phambi kwethu and naphambi kwabocameraman Unomuntu wakhe angithi. Unomuntu wakhe angithi. yes uyena uyafeba vele siyavuma ukuthi uzofeba vele Wakathi ungangitshela mina. yes Wakathi ungangitshela. Wakathi ungangitshela. Mina sengifuna ukuzwa ngayo ithini solution. Dimpo solution hawering pelos ngoba la motho o bethelang ba o fisa dikhako kapa o batla ono snang thelete a o bontsha bophelo ka Edimpo. o batla Khetha mfethu. Hampons ubizi uhlezi alibhizi. Khetha. uthwa ibhizi kantsatsa thing wena tsaskola ke Yazi kwenzakalani? khuluma ke futhi Into engifunayo ukuthi ukhethe phakathi kwami nalo muntu. Yazi, ayike khethwayo la. why ubilele why ushiselwa makhetha ngeke ushiselwa angithi wena uthone mali futhi uthone mali lo bhuti lo ngeke amkhona so asibone ukuthi ke ufuna ukuthatha bani ungashiselwa ngithi wena uthenge ngamkhona unemali so ukhalela ngone imali kamina itoda ukuthi imali ithenga yonke into wawushiselwa makathi akhethe awusukhetha mangibuwa yena ukhetha buti na lingithelete o batla ngo otontsisa ngijesi ka babuti o sentsaling a ithuta batla bophelo ba ebukopana o khetha feng Ngene ndini. o batla motho o hlubidisang so a tlo tsotsa o hlubile dieta o nana ha o spendele na bophelo ba go fela ka se o hlubidise dipenti justice abuti never but nna ko first my sister be like na right sala le man Asizwe nokuthi uthini ekhethe. khetha phela dimpo Ke ba rata ba le babedi. dimpo ke o tseba o khela heavy load wena pero iwan ha ona mhlalo pero ke le rata batho ba babedi pelo ya ho ha ino rata banna ba babedi hona lo tlo mo ratang a holo fito mo a o ke maka o rata batho ba ithuka na go iwan a tla benga tshojwa lo maka guys o tla ba le maka lo nshebelletseng ha ona motho o ratang di-partner tse ithuka ka o tshwana never ja o ka be wa rata Ka nnete. kang o ba rata ba dithu jwang Ngiyambona ke ukuthi unjani lo ka nnete mntana. jwang ha o ba rate ba dithu hona le ntho tse di-benefitsang ko enanwa le ko mong khuluma nam Ngiyambona ukuthi unjani. ya ngiyabona sibuda ikho into ka maisisi Ngiyambona. bubahle maisisi Ke kgetha nkosana ba. o ba wa o betha Siya hana. o kgetha nkosana hoba ke yena o hanana kwa hao
Lehansa nkosana uhlubulisa dieta hona mathatha kasewo. After yonke into engenzayo ngenzela ukuthi mina nawe sibe right. Indlela ngibonga ngayo. Siba right jwang mlungisi. Indlela ngibonga ngayo lena. Ke mo mara ke go bontsha wa o rata o tlile le di camera o bona go etsa eng. Simply means o iphile nako. Mohlomong ka ilukile. Ke ba buile le nna. Na ba bua wena ka bona o motshotse go Usa njani amakamera? o motshotse wena go fela ka politics. Ha ona wena sibuda ungafuthi ungawaka ayikho into emele uyistress awumtshelanga ukuthi wena ufeba phakathi weBolt. Beka ngazi. Wena ungomfela ngokuthi ungamuthi isikhathi afuna ukucamba manga ngom ngingazi ukuthi wena ngacommunicate na kuwona. My brother awuzoshaya Phuma la Althea. awuphumi kazi. Ngicela umela ngicela ungamlisa. Phuma Althea. My brother Qala ba moholo for nothing. Qala ba moholo for nothing. Qala ba moholo for nothing. My brother ukazishaba mshimano omnyane so ka umathisa thakayi awusukosala la buto abusive futhi abusive ke sika choshana uhlubulisa ndiapho za hayibilenze la abuse osala lena hathi usisala lena maka lento uyenzayo akusho ukuthi umthize ngemali wenza asibaye mfana miyekele vele kunje empilweni sometimes butwa msinokuba nabantu esizitshela ukuthi asambe it's fine asambe bayekele asambe Anye kuzukhalela lo mntana lona uyabona ukuthi imali nekumbetshela nani naniseze engqondweni nikokelele lo Mina siswa mina ngiyakhala ngalomntwana Yeah my brother wait Anyeke phela ke lwanse bathi ngiyabona if asabathi kamanyana abahle kamanyana and akino ijimela thona ke ngiyamthanda Yes uyamthanda yena akakufuna ukhethele buthi senza njani That's why mina ngithi ngiyak-advise hani kubhlungu but into engizoyisho manje kuwe jola nencwadi zakho mfana angithi uyiteke first year how Bala so hard I know God will bless you Niyazi ukuthi impilo yakho izoba grand akupheleli lana mfana so yini inkingi akupheleli lana sambe mara amantombazana amantombazana kanje nje mina ngibelieve ukuthi uDimpo lo wenza kanje yonke uye vele uDimpo uDimpo ya mana Ima kusani awume kanje kupakisa mai my brother sibude kupakisa mai Dimpo hauna no chanchakele lo ya hawo Dimpo Wabaki awuncengela yena cause even if you try to convince How's Dimpo ungagogodi futhi Bakhile labantu Dimpo Wawu Dimpo Okay awunani future lona nthosekile la iplanela tsona he bophilong he Tsamayang nthosekile nganela ipuele ka tsona di plan Tsamahle Awu rate sa manetinete abuto usiwa ke tšhelete wena o sadiswa ke tšhelete wena ka baka la go betšha o tlella motho sha My brother ngizamile ngicela sabe tšhelete abantu ngithayile phela nami umsebenzi wami nomele ngihlonipha amajaha abantu manu Dimpo ngicela sihambe bhuti I'm so sorry abantu bakanje vele abantu bayajikelana mfana ayena akukhetha ukuthi uphuma kuphi nomuntu understand I'm so sorry ngikupha ngihlele kama usibuda ke my please askisi mfana askisi mhlawumbe bakhona nabababhekelele lana lwena momo hayi ayibusingile obatla motho usikale balafelwa nginbox ko street channel sibude kiyo uloyali ene wayipalla like wena ngeke understand I know sibuda I know akekho umuntu okakaze wahetheke empilweni nathi sikanje ngikile kabuta bohloko but we still standing you understand yes sentana re aim ene re shebe today so asibuthatha ushapo so like indlela ngibonga ngayo yena le kushukuthi leka ngena ndaba lento senongumese thathona yena ufuna umuntu ozombetha uupgradeile lifestyle but lo mhlaba lo uyakusukumisa uphinde ukuyise futhi wow yeah understand wow hey Tom yes so angazi ke ngicela sambe kwami mina ngibhlungu yazi I know I'm so sorry ngibona ngokuthi ushake I'm so sorry nami inhliziyo yami ebhlungu ngalona nalayo angiwish nokuthi lento lenzakala le manje yethahale ko anyone akela kathi I'm so sorry sengibonga ukuthi uzamile ukungisiza sister yeah ish askisa mina ngikhathela askisa I mean yo sorry my brother Yeah, uyabona kukhona amantombazana mfana wa appreciate us by isibuli yabo. Awa appreciate nanoma ungathi bathana kangakanani. And akusamantombazana kuphela, akusiwonke amantombazana. Khona amantombazana nga appreciate vele. Khona amantombazana la ngaphandla nothando. Maybe laba bakubhekelele benothi bangumosingile sibuda kiyo. Ngiri emailele fela sibusiso kiyo. Kopa ritswenge please ke khona hore ke kwale. Eish. Ay mfana mina ngibhlungu, ane? Ngibhlungu. But I just want to say askisi. Aish sana nawe sisonke yani ethi mina ngijabula mawutholile ukuthi uyakujolela ani ngiyajabula ukuthi mawutholile ukuthi uyakujolela
Hey guys, ke a tshepa gore le bone gore this thing e hectic ke tlile le Bras Buda mona a Buddhist Buddha wa tsho rena le girlfriend ke batho ba sentsaneng ba bala divorce itshwabo girlfriend itseng ka gap year only to find out your girlfriend ha ya di bolting ya tsena e jola le bolt driver go jwang a ke tsebe so ke yo ga msia girlfriend o khethile motho na le ntšhelete over Buddha but ba tswa hole bana bana le di plans sa bophelo so ntse ke batlang go tshoka Buddhist Buddha go ra e fele ka yena but bophelo bo so sometimes batho ba re tswang hole le bona ke bona batho ba re tshikelang wa utlwisisa so if o sa feel gore no upgrade ile sa batla banna ba tšhelete sa batla banna ba dikoloi ha ona ntse ka yetsang but ntse ke ratang go tshoka sibusise go rotsa ke o tlo mthola motho le ke lefatshe la o emisa le bele o tshose ke a le rata ka ofela guys uTempo ngimthande grade 10 grade 11 I know. umenzela yonke into I know like mina understand ukuthi yini eyenza ukuthi i lifestyle shuthi beka safuna ukubetshela and wena no so go fihla ko level ngeyo waje kangamtshela isikhathi esinaka like I know I'm so sorry ngicela sihambe futhi wami lana ngisaba nokuthi nje I safety yethu eish guys Hi, na guys ke bohloko fa buti sibusiso I don't wanna lie shem ke bohloko but then guys if you no mathateng ba o jolla so ska le bala fela email la ko street channel o ba nna tseba lady blue thing mona ene if favor o make sure wa o thusa so guys the ska le bala go follow ko di social media pages saka ko TikTok ke lady blue 080 ko Instagram ke lady blue 080 #yes baby motho moholo ke ya le rata guys and I'll see you in the next episode yes baby Patrick please